Listen to my command at all times, fight clean and keep yourself protected. Touch gloves, step back. Da, Boris Španjol, sudac ovog dvoboja, evo vidimo 3 godine stariji Mili Dragović, identičan skor imaju, to Ante kako je našao odlično svakamo, upareno. alamu vera. Vidimo i viši Mili Dragović, to je ono što mu treba, on je distancer. Voli se boriti dugačko, zna se boriti dugačko, ovo mu je potrebno u ovom meču da može vidjeti kako dolazi ta rušenja i onda dobro reagirati. Da, ali Musman zna s kim ima posla, odmah je krenuo naprijed. Evo ga Odmah distancu agresivno, da. Ide odmah unutra, nema šta čekat puno Musman. Evo ga, ide na double leg i to je to. Double leg odmah na početku Musmana, visoka amplituda i odmah u bočnu kontrolu. Ovo nije dobro za Mili Dragovića. I evo njegove specijalke. Nešto nije dobro, ozlijedio se Mili Dragović. Čini mi se kao da se ozlijedio nešto po izrazu lica, nešto se dogodilo prilikom ovog slema. Čini mi se, nadam se da sam u krivu radi svih nas koji volimo dobar meč, ali evo ga ide na stražnje gušenje Musman, ono što mu je specijalka. Odmah je na svoju specijalku, odličan double leg, odmah je uzeo leđa i napada ovdje agresivno gušenje. Vidio je posljednji meč protiv Travnišika i gledao, zna što treba odmah agresivno krenuti hrvački, ali Mili Dragović se sada sjajno brani, gotovo je vani ovdje, završit će gornji. Kakva sada prilagodba Musmana. I evo ga u mountu. Skoro u mountu, pa sada leđa i ovo je gotovo. Duboko ušla ta ruka i neće obraniti ono Dragović. Gotovo je. Ponovo je. Kakav nastup Musmana. Odličan. Odmah je krenuo. Opet na isti način kao protiv Travnišika. Pogledajte još jednom ovo. U ovoj fazi stražnja gušenje Mata Leon, kako kažu Brazilci, nema šanse.